Ko pute etahi o ngā tino kai whawhai I te rohe o Kaikohe, engari tērā tētahi kaupapa meke hōu, e whakatau ana I te iti o te whawhai I roto I te ringi me te nui o te whawhai I waho I te ringi, arā I te whānuitanga o te ao, ona piki, ona heke. Ko tā 405 Big Dust Up he whakakotahi I ngā whare hā kinekina o te rohe, hei hāpai I ngā rangatahi, hei whiriwhiri I te whanaungatanga, me te whakaatu I ngā pūmanawa e mā puna ake ana I te rohe o te Kaikohe kohe. Ki te pū o te whiki e mauri ora nei ngā whare meke o Kaikohe. If they don't see examples of kotahitanga, how do we expect them to live it? So collaboration is huge. They say it takes a village to raise a child. You know, so it's important that everyone in the village, doesn't matter how far stretched we are, that everyone actually contributes to that, to the raising of all our tamariki, all our rangatahi. Ko te tū te whawhai nui e mea nei 405 Big Dust Up, hei te musunga o te marama. So ki roto I tā mātou nei whare, he puha nā mātou. Ko tā mātou nei āmine I roto I tā mātou nei whare nei, ka puta mai ko tā mātou nei āmine tū whakaputa. Ko te kaupapa o tērā kupu, I roto I tō tātou nei tamaroto, I roto I tō tātou nei whatu manua, me whakaputa ai atu, I waho, I ngā mahi kato, aha ko ngā aha, ka puta mai I ngā riri, engari ka puta mai I te aroha, I te hahaurongo, I ngā mea katoa. So, ki roto I a mātou, ka tū whakaputa. He mea whakakotahi I ngā whare meke te hāpori me ngā rangatahi. It brings the community together. A lot of rangatahi come out of here. So our gym really is based around the youth and trying to get the youth, keep the youth out of trouble by just coming to train at the mill gym and yeah, not on the streets. It depends, like boxing brings families together by supporting the fighter. The fighter themselves, they come with their families, either with their kids, their brother, their sister, their uncle, their auntie. Sometimes the boxer has a background, like a background of fighting, so we try and channel that fighting into a controlled environment. Brought up gym to gym, training around it, all my mum's fighting and all that. I would probably say boxing's been a huge inspiration, especially the wahine that come from the north, Trisha, Lani, Mia, so I've been around them for such a long time, my mum, so you kind of just see a different strength in wahine and the kind of woman that we've got up here is just next level. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakapiki I te wairua o te hāpori, aha ko ngā taimahatanga o te wā. Te whare tapawhā, you could say, it's helped me mentally. Because I do a lot of like, I go through things, you know, like we all do. And that's kind of just where I release it. This is where I release it. Like, this is just about changing the narratives, but like, you know, that's, people do things in this community that temper or, you know, that like make it look ugly or whatever you can call it, but you know, that's just what they put out there, you know. Like they haven't lived a day in here, you know, some of them, they haven't lived a day in Kaikohe. They haven't met the people we've met, you know, there's beautiful people here. He hua o roto I te whakau I ngā kaupapa ora, kaupapa whakaraura. We've got a lot of positive things in Kaikohe, Papahuaiki, the mill gyms, all gyms in Kaikohe. We got a lot of gyms in Kaikohe. But yeah, just trying to showcase Kaikohe because there's a lot of talent in Kaikohe. And yeah, just bringing what we can to the ring and showcasing our young youth and our people, because yeah, they can go a long way in Kaikohe. Hei te rua te kaumārima o tēnei marama, tū ai te kaupapa ki Kaikohe. Alicia Coulter, Te Kūkupa.